Kumwanju muri Ndizi TV na ninejinga kichabe ndo kolete numero biri bw'umuganone rero tukura rero turase University ya Kisii University asitonya na Professor Akama oyole Vice Chancellor tuko tukumanyu mwana ainga kia kinete goja mbai kaikire asekero kale kia Vice Chancellor igo rero bali ya bene wekaranse ase TV yao ndo manye ningo Akama na ninga kia kinete na ninga ngai aikire na ninga yaro jigosio kana ile bali ya bene kumwaliani ase studio na kwa ile senjera ya bene prof karibu sana se yotaseni kia Ndizi TV ndio tumanyani ngo itanga na ora tumanyi professor mbuyamano sana Ndizi TV asogo jaga iga Kisii University ngoja ko interview nche wemuna mwaga malita na njo na Akama ninche nde Vice Chancellor ya Kisii University na beire ga iga kuru omwaka olenge chiribubere na kianda kale na jite ga iga mune principal kale ya lenge college igo na beire nkunye develop banye n'abantu bonse tokolega siamo bakabona kurwe college bakabonere full fledged university bono professor tutaraika sekero kia okyo Vice Chancellor totebi ngonga ki professor ni ngonga ngaya kinete kayayiboire ora tutake ngaga ali kayiboire mbuyamano sana zeri swali elio nche igo na ibole tue umwaka toratebo lenge 1959 igo na ibole tue liboge tutu asabona kurukunga boge tutu chacha north asa kurukunga nyansa kia ase ageza ku clan ya bakingwaina nona biari tunaende ase miaka hiyo no ase ange miaka ene tano iga nona abete ngo kineraga ase nkase itoga asa alingo tebe is a rural village yeke gusi na kinita se abaibuli balinge just peasants kuruoro after some time tata my father anara gurukwandu Akama konyoronyo liregazi alikilicho asa kurugwa chango tea estate asa alingi ko wake mune carpenter ase factory ye chai agaja kanyu ya akangira kilicho kale na alinga miaka 5 kurukelichi ago na chiti nona chakite my primary school ase school yagurunga chango primary school. After being there for about 3 years my parents bakagorobo skimu ali borabu asakurunga mecheo igo aguno abere seito tukanganya goja skimu ango mwaka walenge mwaka welbe yamo chimi kianda nemeronge 5 mone 5 tukanganya bwana goja skimu na donkinerete ase myake yonsi na ande gonkinerete tumuno mwana onka se ukinerete ase mwana welisabu na ande ukinerete ase totrate base ale atabu atwotenengu asale yo bole merwa wotakambu ale ngororo na ande gotwaga diringa kiye itonga none garotara gende sukuru maambia okuboka maambia ngesa 11 kwaga na mugondo kwalima sokotole chai usokole michieli kubugara chibando kurwaro wesubia kwa makumya kesukuru wani yoke sukuru sambire igoro wo charero nade okudurwe bibogo no na twasomete agukwere mecho no na somete mecho primary school litani kaenda tindrete kurwaro ngata mecho na asomete kuru mwaka turate mwaka weli mo chimia kianda ne 5 nomo na asomete paka kana edogara matemwane akira sisa na ibere kurunga CPE ya lengo mwaka wa elibu mochimia kianda na 5 ibere na 3 kana akora matemwa iyo ngaita uya sana njina lenge na mbeyem akini kama kuronga makorangu ku sukuru itaringe ngiya mono galanga ku chitipo secondary school ibone secondary lakini
igongo tebia abantu bagusiba mintunga nchero muntu okirete totebe reserve aso a family yarenge turanyoruka sige sungu nga peasantly family yarenga soko nyorogoke mono igo agento kete sometina mangana yokurema magondo okoromokia simekecha echa twabwate yange chiya kaibere ogotora mauga n'ekibando ende abayibuli bana bakorobo bonchoreria kurwaro banyu bale fisi batosomye sukuru professor na wate na gwaka bokire mambi kwarenda gotorecha gwale ma kwa mabande kirasi sanga peji gwaka mwaka bokire nde kwa bokore mirime wa mabanda se kirasi okay okubuka kwaleke kwa mambi mono okubuka wa saa 11 nonoko michieli no yekoro mwana omwaka we myaka 8 ukwala kwanda baji watamba chieli mugondo kulema ukwala mafo ange chiza isatu kuruoro kwamne ko mugondo we sanguru dino nelimi bwango sana ngakiya ito bikuru dombi alengoro kwama ya kuruoro kwabike uniform yao yarenge kaki suruali ne sati kaki kwama nyoka chimbero paka esukuru igona watu wakindizo obembo gimabonga muno obwo bo gimabwo koromokia goro mwana omoke lakini kwa bundisure amangana yokora egasi y'abantu abanene Prof rende ngoga gire grass koro sete watamire jiri kete waka bogete o grasa ya kwata tire ninge kuja kosomera kosomo wono igere amangana yokumisana na rekerege tukanga noko nara amane ekare bono kwa gonya wa kire sukuru yaringa mune routine kwa nalira mangana ya sogi mabugao bono wako ganda gwa chire bone sukuru go suji gwa so mangana ya masomo igo nabatu alenge gosoma without kuba no korosa kondo konene lakini ngitugite ndate abantu baminto asena asoma mejo school ndalinga ne sukuru yarenge ere very organized turatebe yo yarenge an average primary school na linga kiyiwo abalimu mbabwata mangana yobu koroni nali yarenge kaya independence mwari ko bukuma kali muri baredi mwamanya kuruoro mwamaji mwateli wa London is burning luku yonda bangana malida bagege songo nande kiranya ni gukia lingi na kialinge the hot of the day nyo to soko de yanga ya obuya ekebogo onyo alekero kende ko kana gusinko be ko redio ke krasi me ekebogo nolo waso mwe krasi me usene sabu ya gusinyire na bugita bali mwana to bugita moya rogotire ekebogo ko ewa igo ya linge routine igo it was like really a Spartan asige songo a Spartan life ya linge you come from a home itabuga twinto binge ogo binga ka Yesu kuru tegetense manyanga wobwate uniform ire mo one uniform konye weka for the whole the 5 days kama grore weekend kama kwenye sibia ne sabuni makonge elinde yo mana ndi kwa tumia na ndi wiki gego chaka iko ntu abwate yanga dogo change ntu ali kubeka bikoroto ntu ada maguda dogo yaka ya wo yaka sabuni we sibili we yaka kwa mna kwa Yesu kuru ngwande ina tatu minaga akaraje tegericho mamo mino tinda yuko kumukwana tinda mukwana na nda gula magosa sente umongo mitoni galinge very central asobuga mabwana tata karaje tegericho itanga ni gari tu alenga uyete gusi umongo mitoni lero gotokini emiyaki tata kamete tegericho tata ngocha alenge ochicha gusigara kyumutienyi lakini umongo lero tulendete na ndo umongo minto agrunga teresia kwambuka nero lenge totebe esiro ye family agunka karatigirenka igara ko gandolema na ndo ligino ne megondo akwaguna abantu bandolema osimeke ndagera osimeke oboli osimeke chibando na ndo gwetera chinguru chiaye ngutugale chombe jija kora renta mangana yeli ogiye ko ruma itaseke gusi musubari takane iri kobane tugo sokore anonye akomotenga chombe jiga jiri chao ne chiana karokende chindo chubogolia chiaka ne roboko abamura bamabotata egina kia gareta later on my mom
had to move away kuruseita kubukingwaina agajarali agaja Kericho kiranyor denga magendera ya gokora tari kunyara ngomba agurire sokoro yana gali kunyiro nyoroke yaye urwera batata mokwa barwera chombe kuchase asabanyomere kale mamu akite Kericho mamu minta atujoini te Kericho agaja ke biasara yobo soni bwechianga tailoring business bali kuzona chianga kalika chikwere chitailor balenge nyule tabandi balenga bagara chiteranga isatu bazona chianga kalekia month hand bachibugoli bachira se musara abantu bakoli umusara abantu bakali umusara we secha ali kwende tea plantations bali kuli umusara akwa hard cars no ale guchioni paka goitera wo agatebita tabaka gole account bachaka gosebu chibese chi bali kanyora kurwa bonyu wateralin no chibese chi atogete wajigoro wor meskim igo mongno mintoni ga lenge hard working na nengo lige focused kolende binto bie family na nengo ngel nero lenge major advisor ya tata bano bono prof wa tebe tutachi kwanda se skuru ya secondary karwa so iroro ya primary ko akabokire kwalisi yani mwali mikie na ande mwakore miremende magoma kwande skuru sikwa gore mambi ngo kora ya nengi kwaba gokoro mokia se skuru yawo Bon maite ndongo wote bya amana ntungi duwa kinete riya kale ya ngerere ngausana asengi duwa kinerete asambangana yo bwakon amangana yo kore mamogondo amangana one kale mbure go tukori shombe geti igo tuwa beta abantu tote baseke songo tukaba abantu tore hardened yani abantu to no tore young tole strong no ane kale tuwa kitoko genda buwale kale tuwa kitoko genda seke gusinga ko genda nyaro igo tuwa ire tuwe ange chimali nyamasibi kurisi kimu nyamasibi ali kwere rigoro nyali bali chimali ange merongevere no tuwa kitoko kigwa mo kwaro kigwa mbige tuko without any anesthesia oko baba muraba babegete meji bawo tabinga mnamatima ngamosia mali yo tare ngororo ende kwa kale kwaro kiwe kwawe kerundu ende bago tere leke gusi simbolene ya gatelirwe iya linge yaba murabu ka bali gotera je munange bano tikunya tera simbole iyo bago nyetera rapaka bagina baiririata utabuga di anesthesia ore ni pain paka nandi kwabe kunyumba kwaramira nyumba ore ndeto muliro for almost more than a month. Bono professor wako re skuru yawo yo boroso bono kujoro so secondary na kutabiore na ngwate na konyo bono bayiburi babacha konyo bitoki yake ama ene muna na gote bia na kwardo mukia ngaita matemwa klasi sana ivere igona abwata I think very good grades mune sabo na abwata ndogege ba kuronga general paper P+ nege songo na abwata B kana ga ndatibo itubo njari ngena skuru ya renge ngiya mono kole no narangire tiwe iga guntu abwata no bwa ko bwe skuru njari nge properly managed je di master je arego to ro je arego commerce skuru iga ka be skuru tari properly disciplined na ende asa masoma ya ne ya lenko na megoma banko kwa mabale ngororo muna ga tuwe form 1 go to better disciplined muna monos to go to the whole night awa murabari form 2 form 3 wa kwenda maje ba mura se maturesi yao wese bago tuma ntu wata maje skuri ma kitale ngororade ade piped bago tuma roche mangansa ari sarunge cliff waji ko bugoli amaje ko rwo butuko igotu wakina ase skuru yi talenge properly managed lakini we worked hard na leko garange class yeito abana ntu alengoro abana nabangani tu alenge igo kale tua soma tuweka form 4 na watu aidete at least about 4 of us tukajora division 1 na abange bani ngoro almost 10 tukajora division 2 igo division 1 igo inga muna A division 2 yenga muna totebe P+ iga abana mba aidete lakini ndoje ngani watu alenga abantu balenga abangaini na watu alenga nda bakarakalia mangana ali yobo bwana boke yobo na muidete
tu aidete no tu are ko ngoma tu are ngenga kiende tu ara mano ka zukuru ga tu asele ku ye bali ko runkara kini tu aidete buya sana kono prof nda tu anda somo tu mo ke to gwerna to so asentu ndende ya kabere ato ere kabisa na kia masoma ya agendrete na masoma ya ko kabona le vice chancellor ya university ya Kisii igo Tosca Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchuri bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwekere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akisimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ebundi engia ni yekorolekana ritukolitanganie agwika semeremo yao ne mashini ya kutumia gosobosera bwemeremo yao nigo bokorolekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusi Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya kimashini buna meter saw machines cut off saw machine chi blow dry chi blender chi hoover chi car washing machines impact drill circular saw machine eruta machine chi battery chi machine chogosonera chianga welding machines chi grinder chi power saw wood working machines chi chef cutter chi tinga air compressors submersive pumps chi water pumps chi generator chi solar panel chi engines chi electronic wooden plane nichinde chinyinge batarire aseduka yabo iri asebara ya Kisii Kisumu highway imeyomo chokisi asamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 na boigo mpabuate duka yende angenebingia Family Bank imeyomo chokisi bakeresimi ase namba enoti isano na ibere noti isano na isano na isato ibere marakane gose enoti isano na kianda isano nemo inye isano na isano na isano na isato isano isato Gusi Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Toba isawe chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao. Enyorro bokora liboro buya aseduka ya Villa Valentino wogo koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tarikogoita. Ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega ye nyanki engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge. Ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yogo toka imeyo mochobo songo asamange gose kubeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na enoti ibere isano nemo isano na eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Bemano manjumuri karo karansta bwende de kurigeri umurobiri bumuganone karo na Prof Akama kara otore na ki aibure tuinga ki akinire na ndinga ki endete mirimo yae anne krale boniga ase university ya Kisii bune vice chancellor yo gendera gutugwa tekana tugana sentu ndende ya kabiri prof bona kwandina itibo ase skuru yao ya secondary ngo korore kurworo nani kayoso muone kana ite tamatemo nkanyora division 1 na rangire dugo Kakamega High School era ali Western Goruya Kakamega High School na jetoro now for A level for the form 5 and form 6 iganga simia ke yebere no so mete awo Kakamega High School taro ya lingi school ngi ya kabisa tokoro ki ya kabisa ena algo somere monalo somere ya geography, history and English literature ngakora matema ya elevo asenge ngitu hamitwa so tulako sominguja sana ngaita kale naita matema ya elevo nkarangirwa uje University of Nairobi
University of Nairobi go twalenge campus ya Nairobi University ya kurunga Kenyatta University College ya go tunia abarimu boka bago from secondary schools nona abeta Kenyatta asiyange myaka 3 okole degree ya obwalimu igo ndatebe nga asiya mwana ya masomo kero kende igo ndatebe ndukialingi kya muhimu no gukora umuki egento kende no koba ugo familia akegogera munabona wati secondary school twalenge no ine high school na bora anywele nga maitaji tari ngororo manene no ine ndagero yalenge basic food kogenda kwa nyango bekiro kwendo bukima igabokeiga na sukuma wiki Kakamega baruyo bangita mwana yendengu sana amone chinyini gesale it was also a hard life lakini through hard work and the discipline na ndoko megiswanga tuliko swase company erembe ingendo nalwa afuiri munabona itibo na bete very careful no nyibe no Kakamega abana mbali bako bakora konya abandi bakutaka kubangayina mutikunywa marua osemoga ndamangana ye jitengo ga u jidisco semoga ndamangana yugo nakuriya banyaruka igo ntigo ndatebe ngani go nabete umwana or disciplined neye discipline kwa ngalyo ya bete kurumuna tukwa kinide gorunka ase tuwale go tebe nga wiko muntu wa card ase tuwale ko irumo gondo kwalema koma go gende school na my mom was a very good disciplinarian na ende na lenge omuntu ngo without of wisdom bona batu wakine tukubuya sana eye kagera nkaba focused igo nda tebe nga kuruno ne kale na lenge kurunse mone kale na hoda secondary school ko gende high school pake university una lenge omuntu lenge well disciplined and no muntu bwate kerengera likyo koromukia no go achieve success bona wekire university ya watebe na wasoma iro bwalimu kwa kordo university prof kwa tientenga ywa kitoka somi go singina ngiya kwateti kwa kordo university bona university gawo wagimana obwale ngoro bwange interesting asogo soma naro no challenges chialengo tabeti careful oranyalo nanga wasirire eraini yoko nanga abana ngaki yomete university go twale ko lendwa arendagiro yale ngoro yabo se ndagire nyinge na ndagiro of high quality na ndo to kama go kuchibeza kero every semester to go kuchibeza tu ruange boom iwo ko nanga abana ngaki yo abana bana baswa mangana yo bolevi mwaganda mwanywa marua asenara runga kilometer 1 asichanga ya ko ro kunejinya sole iko ngento ndatebe nganje none university gawo kinje diko swa mangana nde yobosaria mono abaye na watu wale gukora bitu binde muna wa mwana gukora lakini ona focus sa mangana ya masomo ande nerendete ige kale na akorde university nani ngirigi akorde university kale tororo mwaka olengo mwaka weri mo chimia kianda na 82 ngero kia eku government ya Kenya abantu Air Force mbale to ko batura serikali ne abana be university bakaba accused ngano barenge in that coup igo nduka mwenge tukura so amazi Nairobi paka tukaselwa tukajanka ya ngo kambi wa moi tukabatenga tukuri bodi ase chief Jumatatu na Juma mwika abisiye chief Sambiri mware isie pendera mwatere national anthem na ndi mwachora mwakirinu muchigago ase komegi swanga kwa bere discipline tukabanko mwako mogima tukamanya kuira na after 1 year kwa gende university ojigokora oya ninga mangana makongu sana ige kale na akorde kuri university na ronga ita nkanyore degree ya lenge a very strong upper second honors nkamanya kuri oronga ngatumu bono dino mwalimu ngatumu ngajikwande tukura kunga mariera siaya ojigosomi kana gara mariera siaya ojigosomi lakini inanje zukuru ya mariera gusiaya asobwango nkanyore transfer ngaja eskuru ya gusigaiga dima wa boys high school ngi yare de wanje eskuru ya siaya prof dukere na nyanja yona arozinga nigere guchime na ndo ya lenge ase maleriere sana igo obwangu buna so to maliri njandiyete sana
nkaranga sa atali ya sara aga yanda bene nje muno muntu ndwete gushi inarete kurende climate ya kya gushinga kino maliri nja kabere gushiga iga ikotarisa waya na ngete ko ye transfer oja soro burausi ngaja ya nyama boys no akorte gashingi ya sana muntu lengo shimo nero lenga wa principal at that time nere was new in the school nunyero mwaka principal kwa chita se nyamawa ya lengo mwaka weli bwe ya muchimi ya kianda nemeronge tani tatu ne 1984 ngaso miorwa manyete ndoki abete interesting umurimo na bana bagaitanga bonsi na lego some history particularly as a form 4 nyinyo tabana bago baitanga bonsi babuate discipline 1 onyo tense kapsa discipline 5 baga banga watango na bwate ngane leakage na bwate lakini tena bwate leakage na sengi na mate nde well trained na mate ngakingo koji abana soko soma bagaita matemo buya sana abana abu abange naso meti awitivo abandi bono bali lawyer baro barabanya gitali baro bali chinchinia baro barabalimu bono prof ngona jake egaro kwa Korte University kwali getu rimone serikali jara siku egaro manda ko school elineri swali ya sana ege ndonda to ya bantu wa min donc linga ke yaito omuntu kwa kanyo le gasi utara ko le university muna intwe bono tutara koro mwako itokubwa moeli gatatu etamu ya yo moeli tutwanyo da marube ago tuira kisukula toji gosomi abana bari basomera kidi chinde gosene chia Bachelor of Arts pere de BA ba nya marube yo kwenda korobo dio wesoji kokora chia base muna immigration and also government put in the offices 100% tuakanyo jigazi 100% igo gireta about sana na bono in fact tuakanyo legasi na twanya ko complaining gasi ganyere nengiyere muna jona ngado complaining esukuru yengirire ndiko somia de esukuru empesana wechibogere igo ngaki yo ya lenge maybe nothing you alinga bake roje ngaki university ya ya Mayoka Nairobi University abana na gosomi ko abalimu in any given year ndwale wikana na abana toratebe abana wose mia inega ensengima na abandi bade bonds beach university na university ngima abana balenge ko gukora kero mwaka mbawe kana na abana 500 igo twala ka jigashi 20 abandi bali ku company private sector abandi bali ku serikali igo yalenge gashi yalenge raisi tukiange kya muhimu ngeri okoromukia elinde nyore degree yao kurwa regashi rongo yo yale ngoro twali kanyora bono nyamagure abana bonse beti bono nyamagwa ngolenga lingo na bwate ambition chiko gendera masomo na tagete ko genda for masters ko na apply le ngendo ko masters Nairobi University ekanaji ko bwatia igoro ya application yana nganyoranga tibangiri tiyo ro ko masters ekino bono ina kumiti sana ntelinga abantu bakorete puara kombua babwate very weak kwere like very weak upper second na jona what a very strong upper second honors ya almost 68 points abantu bali weak na why the masters igonka ranga aiga bono bukabira mbole gaiga there is nepotism and all that na dina dagide me plan joko na ngumbu soma America ekale na ngeta ko chiko soma America ngataka ko gade university runga Howard University lakini nganyoro mosongo yo mo olengo mosani one professor Nyamweru kanga device nga Howard is not a good university akanga assist mosongo na lengo kulunga Third Bernard bakambangera nkanyora admission ujikurende Ohio University, a very good university in America. Abuno wane yali ganetie nkaganda ujosoma America. Igonga kana ruete ko somia nyamagwa igona achiete bono after nyamagwa na hameti yorokuru anga soma 1984 85 na bit of 86. Then from there nkamanya kuruwa ronka nkanyora scholarship yeyo nkaganda ko soma mwana America Ohio University. Ewan. Egaro wasa Mirvana University, ndi wacha ko vice chancellor prof. Bono America and then said very interesting. Kana chitororo
iko na nyore thenga ekarje yao gere ngao kanyanga ni kisungu kia ngo kwana okireta bauti barabu ba kwana mata wa America ba kwana ba go twang na ni kisungu kia bo kenga muna kwende muna British English iko it took time wa adjust lakini ndo yogo kumingelinga galwa ngata ko rama tembo na at the end of the term kanyoranga go excel I did excellent muna bona nanga ombwa the chrome mo imagine I am new there chrome mo ombwa the a igonga America na ndabasongo bale nchinjira kide chirita bauti abasongo ke baro dinga amane pino montoro omunga ingo koloro mokia go ba ko gore mirango no be foreigner no bagento ki yoko nyanga yoko bahalao digokoraki wa advance igonga karwa nyota ngo omunga ini na ande gonkwa excel paka ngalao ngakore digiri ane wango sana na ande kanyore scholarship buje taraera na ngakore digiri ya masters. So ngakole masters ya kudinde ya masters in of arts in geography na ngakole degree ya masters of arts in curriculum and instruction kuruoro na ende bazungu bakanga assist kanyora ujokora PhD asa kurukunga Southern Illinois University at Carbondale abona ko the PhD ane kanyerwani ase miaka 5 ngaita na ende uja sana kuruoro na within very good time kanyanga na code the PhD yana na anye code the mwaka olengo mwaka 1993 ngendo kera interesting ngeli kana gora PhD yana nkanyole nga apply gas nkanyole gas njiko kole gas Washington DC yere capital ya America asana algo ku work as a program officer in the African desk as a organization ya go kunga World Wildlife Fund WWF World Wildlife Fund lakini ndemu na nyasa bangete kana igeta go mu chiyo Washington ngabo mu rwede sana igi ka making a necessary egora no mujumbo na alenge nichenka incheko koli yako wenwa egara na ajedenka na ajedenka ngomutinyi mwaka bwe ya machi myakanda na jimyakanda na tsaini na ine ngaja back home kana get home rali na rujinga wono tinko genda back to America ngaranga wono tikambere nkagaiga ngende rogi babwana kurugororo prof rani de toranda somu moko onde ende to kwera na magonte na oroji mna tere orero bwa gere to kananda sense America kwera igo oroji mucha ko kwa vice chancellor sinan tangani ko kara vice chancellor iswali ligi ya sana iswali ligi ya sana prof vice chancellor ya Kisii University ko anda to era Duriyo mugano nga kia kinete goje nga kinani mpaka bono ale vice chancellor University ya Kisii go tosuka nani gwinoto soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito vemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town.
Mbemano manju mulegara ndeto kutubwati anekara na Professor John Akama gara kwando mwanoe nene asama soma inga kiasomire goja pakabona ale Vice Chancellor University ya Kisii ugenda kutubwati anekara na sentu nende ya gatatu Prof. Ngwatu tena wana kwa rura sense ya America wajira sense ya Kenya anekara wate abana no buruiri wagerete ugacha nuruju buruiri bomba atangete ebisibya goji bosi. Wono I think onda teben kuruware yo yanga ne mibango ya Nyasaye. I think a year can make in Gaja back home abruptly. Igonga gashi yo, tinakwana chakiri tinanya gendera. Ekago muntu mwao. Iyo kana kita Kenya gaiga kindwalite na we alingo wa kongsana. Na ndini wana nadu mu America. Kanyanga bono ngana achire inkana ndego timbu atinyi bonyinge. Igo lakini nende na ina bwango na ali justice lakini obuya bono nkelinga nkawena after getting some treatment. Anyway, it's a long story. You think on what the studio bunga kibwa chagete aninga kiavete, but that's what happened. Oh no, ekale obwango ekale na igwe na abere buya no tinda babuya mono nkanyole gasi Moi University. Igonga ngajake gasi Moi University olingo mwaka wa elibwe ya mochimi ya kianda neberongo kianda nainye ngajaka yangu mutinyukane ngajaka kwa Moi University. Moi University no na abere ngosomia se myaka yonzi ku 1994 to 2009. Ngasomia ngionjo yo ngosomia bana ba ko undergraduate na bandu ba ko masters abana na algus baba izba ko masters ba PhD ige gabe gashengia sana na recommend muna na alenge trained properly amangana ya academics ngajaka mangana yokulika ego roma to kole university na ndego kole obwa the PhD kanyora promotion we kolike opapris. So I started publishing, and within a very short time ngawa promoted kuruwe lecturer, ngawe senior lecturer, kuruwe senior lecturer, ngawe associate professor, kuruwe associate professor, ngawe full professor. Igonga within in less than around 10 years, I was able to be promoted from lecturer all the way to full professor. Go as we talk, go on the full professor ya Moi University. Igo engaki yarenga mwaka orenge 2008 ngakora interview yobo principal yogo chaga ega Kisii University. Interview ya renge Egerton University egora Kisii University ya renge Conference College ya Egerton ya rengo rosagirwa Egerton. Igo interview yo ase wetera sombango Nyasaye ngaita lakini kana interview iko len duga ega o mina numbu arengo ororo mbada ito kale ndo umuntu nabwela se interview akamara ntega lakini asenginja abantu bande betinga na injina lengo mutanganya se interview iyo na ndino na abantu nyabamanyira mangana iyo abantu baka support. People were up in arms abantu kusiga even our leaders. So eventually I came here. Iko Kisii University gaiga iko na akitega mwaka wa 2009 mwaka wechiribere na kianda ya lengo January chitariki sana ikale na akitega asa ni galenge college na ndika na soeto na student. I was so much surprised here is a place ere ya very media college. My college is like a mini university. A college lakini tabwa dikende anyala bana mbabu ati library tekora tikiteyo abana sabamenyete igale tali yase agwene kwa abana be university lecture room sinchiyo. Iko what we started bwango sana nche management ya University Council no utaka go build kwende infrastructure tukajaka ditanga ntola agache library ya gara bana bale asabana bale kogenda gosomera nisto ya lenge gagu ya lenge tali fit asoko somi abana gosomera tukagacha library ekwara library madana engineer university no masomo no wana bagosoma ebitawo bire no ebintu binde birata information tukakora library iyo kuroro twataka kwende di project jogo build a hostel tukama ku build some lecture theater igonga bono basically tukafocus strategically aso build infrastructure ya university na ende asayo matno hela munjale ngororo muna kurumwemba ali junction go jaya nga matobe kaliki mbura kaliki mugaso ne vumbi
igonga we had also to persuade the government utobekere tarmac kurumwembe junction yaliye kogenda Kirigoris gochagaiga ne university abaga tarmac a bit igo oyulire university gaiga sabono to acquire a lot of infrastructural development ntobuate bono gotobuate a very modern library ntobuate very modernistic lecture theaters ntobuate other structures ntobuate amphitheater ntobuate AICT center ejichire quite modern facilities iko tura tebe ngase myaka na abeire gaiga yabeire ange emyaka 12 na abe kiroboroso we are a university of the 21st century. Ora prof ko soma gutira ngwa maithe na ni gocha kwa professor vice chancellor go sen kwa rengete kende na bombo sigari go sen bombo nyimbo ase ugukina kwao tinga inerelia there is no time na rengete ngagani be professor ya tingo ngainerelia engaki kana le go soma no go twara na PhD oya ale ko kana ngi gutekerega kongusana lakini igona alinge committed ko koromuki komeki swanga ekerenge ngani irigo ngaki iyo na getambukire ngiye ro goira kwa koromuki ase school prof bono nche gondo chinga kero kende kiromuto nyasaye gamutunge enjerere ngao sana nche muna umuntu binadamu usually wanga nimbwate drive kanenda to koregento nguto kana koregente gipaka kero kane buya kabisa igonde like clearly being a perfectionist na ende kero kende ninde a workaholic ngokorande gazi sana munabona na masomo ngana ngo mwanafunzi una aliko soma kurumambi na bokire saa 10 ange saa 9 na bokire na agendera ko soma boy paka butuko igo kwa ko wonde very much focused ngutumia my time very well igonga because of that I was able to various levels ngaita form 4 ngaita class 7 ngaita A level ngaita university igonga by the way nchibono bwate masomane tinchi ndikonyo Rwanda onsi igona nyote bono kina akire miaka na akire ntare miaka 30 already na twalire PhD yane na ndebono within a short time kana ali mu university miaka nge inse miaka 10 na abere promoted global lecturer into a full professor unabona wonde a full professor ya mu university yoge ntenda atebe ngelinga uko muntu twara an internal kwende self motivation uko muntu obe self driven na ende nkoka niro muntu twale discipline na ende kero kende I think mbuyana ndo muntu watwara enkoro erengia enkole erenga sioku togo twara mangana yechinda mwamu wasego situkanga nyarebe ngaki akorera mbuire wafuka zokole bintu byao na ende wa create friendship n'abantu. Prof, bono imbiribiye buno prof ayabwe ko manyeno reto gari asomugano eri wachibiri usiku bakorere bune professor. Nje mune professor egento ndabatebye abanani abatangasaje abandisi TV nkelinga gejana na yakato mu university na trainiri abana banyorire degree kuru abande bali criticasi munabona abana na tuneni mu university abange nibo balige tu like in the Ministry of Tourism mbalige tu abana tu abwato orate pioneer group abana ngemerongeza bakari ku Ministry of Tourism officers abande bono abana bande bakode masters. As we talk, many of my students bana so meti abande bakanyora masters abande bakanyora PhD now abandi no bale lecturers in Kenya here no nyangusiga gamboro Kisi University mbaro na so meti bale lecturers bali lecturers in Nairobi University, bali lecturers bali KU, and more interestingly, bali lecturers bali ngumbu all over the world. Because what I know Kelinga have really played a very big role as oko empower abana baito gose abantu baito kanyora kisemi chire chingiya na nde banyorire jigasi no ina wana so meti aguna bata bitibo baite debuya abantu bari lawyer paka no nyambona abantu bari doctors na ende egento kende ndanyalo bateba nkilinga inche munandiga munya abantu tini mondole mungiti na temere sana okonya munabona umusarana munagisanga je university gaiga na bere ngokonya abana kintakana uzize itoga abantu bana kintakana abange sana abandi munabono batabwati bale total orphans na so mire abana kintakana
abana basomere through high school, abandi all the way bachira up to the university, abandi bali kuchigasi, abandi bagenda masomo abo. Guna abere ngokwanye ngenje kabire inandi nimbwate ngokwa natore n'abantu gino mosemia na nibo munando mugako gusi ngoze minda abantu gori amangana yokomenya tingintu awo na ndi komenta nayi na muna kwate bali tangani no muri ikinde na ali kire bitabu sana ebinde bile in my area as in the trend in tourism and geography bitabu nindigete ebinge sana ororo nimba priest masakara mange sana ale published in peer reviewed international journals ebitabu nindigete igo ni na abere ngo contribute asa mangana yobo semia na asa mangana knowledge Probably what they would now read and go at Waring, Okanda Siaya, Okaina Gusi, Reading Wajito, Okanda, Mumbu, and Okaina, and they mentioned a Kiroji with Tera Samasomao, Wikabono, Iketega, Sedekemo, Prof. You again don't that devastate a message and don't kill and by doing me and don't go to Nasa and Morena. And then Avandora make you fail, you recognize the people around you. You go na you go on that table and image and you na very conyor and the crooked in town and image and in fact you go down on the very lucky. Yasa a NP or Sicily. You got a number of good water and go where an adding. Now the good or never better. Now they go down table I think you know where to go to American Gaja Kenya Gaiga. Now very more useful. Yaga now played a very critical role as I'm going to University. Na kodira mangana mange yo konya abantu baito ali America meta antu kero muntu ninga so mete igono oboro no chiwa ngani ogwa the PhD to ko make a very unique impact mune na make this to gaiga igo gonda tebe nga at least nimbuate ege power ekyo na ndeti kante beiga ama ene bya bakuziba minto munango kona tene ngokwa na nkwerora igonda to ko teba nga nti umugano yone igo koroki ngonde bwensi kija to ba muntu moliri nyasa agakole ndo bwate obongo bwao bole botali nsemono okoro mukia otuare discipline na bo achieve your life goals. It's very important. I think we go to a discipline, we go work hard na ndege dokende to baze ko give up no nyora kuangulense no nyora kuarwalire no nyora kende kiabeire kerekebe usabantu bamino wese basirire wese what aye tenena ibanguse nakendera kuchigosyo naende mono egene nyasaye naende tuara enkoro ere engia abantu bakomojera takobeka se enkoro ya abantu bakomojeire babere Prof ngento gere kenna gere knebe to ko boli katia lina mo abantu abange ngojorba danandi abigiti kurutu gitanga mirko abigiti kwa tene ko kapigire kenyanze kaptura abundi kwa abigiti kurutu ke ditanga ni kalmo ko rumwa ogo ndogere ege komisana egordo kiana wonke bigiti kana jite form 1 egoro to ki yezukuru okwa nakina abigiti goro kiana getangani erongi gonye begete kero kende kadina ajire gokora form 4 nari mbigete rongi yane koru class standard 1 all the way paka class 7 go to chance adiga utadigarende twala konyo ari no otero ngingo otero ende kan mongo tajela no polisi chombe kero ntwala go twala bikoroto igore familia on kare trato kwane episode ende osentundende yakabere girili tangan kwata ba igore mongno mino na tato mino kito de familia endero nero kwa yake ka tuju kwanda sentundende yaka bueno inche mo bona kero kende wondo mosasiruti wanso meta timbati family inje no monto or the people nimbuate a family yane nimbuato monginone oitwa nyomanete omwaka we eriweyemo na 1992 igo muna as we talk nimbuata abana bakine bara adults abana batatu and ba called university mo gola masters ndo called degree ya law ndo na ganda to degree ya IT igo ni the family gwadirabu ngana yudra junior area sentunde nde ito yakabere asomoro wero gumugano one no toja jakera prof karo kuri bagari abene kuri umurubiri y'umugano one karo tware ngina professor junior kama oyore vice chancellor university ya Kisii kagete naye wesembiya mange kurwase ale igo tonyorane angika toito musira bien
omurigereria bwe television ya Ndizi TV. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV. Vono na bukura ry'ubunchoria bwao. Ase television ya Ndizi TV. Chinka kichindi chonsi. Elio wikere. Abarigereria kurochi county sana na ibire. Echuchira sorogo nkorwa Nyanza. Na boigo Rift Valley. Akesimi. Ase namba. Enote isano na ibire. Inya isato. Isano nemo ibire. Isato. Isano na isato. Isano na ibire. Eyemo. Elio togo ikere. Ugose. Otutaharire. Ase chiabisi chito. Echuchira se nyumba ya Brighton Apartment. Ejire busyo bw'ekiro ya Embassy. Ekeroko gende nyakoe. College ya Tenacious Harbor niyo igorete imirango yaye guciye se bari batagite kwegera ubu bwenya bwo gutumika imetegeke gusi aburukirwa bari yabubwate alama yedi nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asibari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boyo nkosomya bale chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Oyuko manyamange kubotekana no bukoreri bwabo batarire imu y'umucyo kisi asama